I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u klipu u kojem ćemo prikazati gradnju garaže od početka pa evo do kraja. Prvo smo pribavili građevinsku dozvolu i plan nam je bio da napravimo garažu za dva vozila. Temeljna ploča se armira u dvije zone, dole mreža, gore mreža razdvojena konjićima, a po obodu i u sredini smo napravili armaturni koš, postavili ankere, sa desne strane bit će 3 stuba, sa lijeve strane ćemo napraviti zid koji će da podrži zemlju sa gornje strane. Naručili smo 2 miksera betona, međutim kad smo sve istresli, tad smo vidjeli da nema zapravo dovoljno betona da prekrije armaturu, iako smo naručili kubik betona više, desilo se nekako da smo dobili skoro kubik betona manje. I onda smo istresli čak i iz korpe sve kako bismo pokrili što je više moguće, ali to isto nije bilo dovoljno pa smo bili primorani da u mješalici napravimo ostatak betona kako bismo prekrili armaturu koja viri. Pored ove garaže planiramo da uradimo potporni zid koji će da podrži ovu zemlju i koji će da formira ujedno i pristup u garažu. Evo ga, ide oplata, ovo će sada bude betonski zid. Ova oplata je 2,70, evo iza tranšea, nije puno osulo. Dobro je. Evo došla nam je oplata za ploču, ovdje smo skinuli već svu oplatu, poprilično je dobro, izvibrirano, ostalo je malo ovdje ovih sitnica, ali opet nije neki teret, nije prvo loše, ovaj ovdje zid jako fino urađen. Ovu gredu ispred ulaza smo armirali, dole smo stavili 3 šipke 16-ke i ovdje smo stavili 2 šipke 12-ke u gornju zonu. Srednja greda ima 3 šipke 16-ke u donjoj zoni i 2 šipke 12-ke u gornjoj zoni. Kutije za struju smo sami postavili. Kutije bi trebala da se postavljaju i ovaj razvod po ploči prije armiranja gornje zone, međutim mi nismo imali vremena i nismo uspjeli, zato smo bili primorani da provlačimo kablove između dvije zone, međutim i to je izvodivo, samo što je to malo zahtjevnije. Razvodnu tablu smo planirali pored ulaza, tako nam je bilo najlakše i onda smo od nje razveli bužire do kutija. Sljedeći korak bio je naravno betoniranje gornje ploče. Naručili smo vodonepropusni beton, a debljina ploče bila je 15 cm. Ubrzo nakon betoniranja ploče počeli smo raditi iskope za potporni zid. Zid će armaturno biti spojen sa garažom.
Temelj zida smo okrenuli ka suprotnoj strani od nasipa. Iako je bolje okrenuti temelj zida ka nasipu, mi smo odlučili ipak da to ne radimo zbog većeg iskopa, a ujedno i nepogodnog terena koji je sada navlažen zbog obilnih snjegova i kiša. Betonirali smo temeljnu traku ovog zida i ostavili smo je da se suši. Napokon je došlo i sunčano vrijeme. Majstori su vrijedni kao što vidite i uradili su jednu stranu ovog zida, a također su i pružili konac koji definiše gornju konturu. Malo nam je zafalilo armature, jedna mreža je došla, a prije zatvaranja sa druge strane postavili smo kutije i bužire i kablove jer smo odlučili da postavimo i rasvjetu u betonskom zidu koja će raditi na senzor i malo uljepšati ovaj prostor noću. Nakon toga ubrzo je uslijedilo zatvaranje betonskog zida i dolazak miksera i pumpe sa betonom. Kao što vidite ovdje, majstori su gornju stranu zida zatvorili sa oplatom i izbušili je otprilike na svaka 2 metra. Njegovo betoniranje će se vršiti u nekoliko faza. Obično 2 do 3 faze. Sipanje betona ide sa gornje strane. Majstori kada vide da je beton dopuzao otprilike do 1/3, onda će da se počne vibrirati sa vibroigom. Zid je veoma važno dobro izvibrirati kako bi beton došao do svih dijelova oplate. Kada se oplata napuni betonom, majstori će već početi zatvarati ove rupe koje su napravili u gornjoj strani. Na taj način neće dozvoliti izljevanje betona i formirat će baš onakvu konturu kako smo i zamislili. Kako ne bismo betonirali zid odjednom, majstori su prvo izbetonirali atiku, a potom se vratili da dobetoniraju sav ostatak zida. Spending the night in Dixon, $60 miles from a plan. Is it too late to learn to listen? A evo i sa malim iznenađenjem odmah ćemo vam prikazati kako su ispali svi završni radovi nakon skidanja oplate. Mi smo veoma zadovoljni, a u sve ovo smo potrošili oko 45 kubika betona. Još nam je samo ostao da formiramo pristup do garaži. Obzirom da u ovom dijelu nije bilo betonskih klakovaca, morali smo to sve prvo nasuti tamponom. Nakon rasprostiranja tampona ostavit ćemo neko vrijeme da se on dobro slegne. A onda nam slijedi posipanje rizlom i postavljanje novih betonskih kocki. Međutim,
to će biti u nekom sljedećem videu. Hvala svima koji ste gledali do sad, vidimo se sljedeći put u nekoj novoj gradnji.